Kini nga tanom para kini pangligo. Kining bungon, pahid, o kaning lisod na ni kay pangitaon kaning abihid. Muning tanom mga lisod na karon pangitaon karong panahon na. So, wala na kay ni karon nga tanom para pangligo. Niyo kani nga tanom lisod na ni kay karon pangitaon. Muna importante gid bisan og naay gikan ka naay gibati mga hilanat, mga magligo ka angayan gid ngani nga makamli. So karon lisod na kay ni karon pangitaon. Kaning buongon dali ra man ni siya kay daghan man ni kaning pahid. Ang kanig yung abihid mo lisod na kaay karon.